Hürmetli vatandaşlar, millettaşlar, til, tarih hem ruhiyet. Buna oşu kıymetler turahında hizin menen uy fikirlerimde ortaklaşmaksı buldum. Yenilik hüz, diyalektar hem edebi til turahında. Bildeli bulunsa til baylığı ul türlülükte. Her halktın yenli hüylevtili gıdatte urundağı hüleşlerden hem diyalektardan tura. Hazırgi diyalektologiya fəni Başkurt halkının hülev tilinde 3 diyalekt, 16 hüleş, şol hüleşler içinde 19 hüleşse bulganlığın raslay. Gajab görünüşte baha. Şunun içinde bizden her birimizin tilmerinde hatta edebi tildi nıklap üzleştirgen bul hakta bari bir az mı küp mü hüleş yaki diyalekt üzünselikleri sağılıp kala. Şunday misal keltirip öteyim. Benim Arhangel Gafuri rayonundan çıkan tanışlarım el-Hazırda onda bunda tipeyti uğruna anta manta tip hileşe. Çünkü künyak diyalektin orta hileşinde burungu Türkiye devrinen birli haklanıp kalgan emti, elti ün kuşulmahı el ile yaşap yata. Şuğa olardı gadette buna şu Arhangel Gafuri rayonları tavın başkırtların anta mınta yürügeningte baltan bulhun bilinkte tip şayartabız. Tilmerdagi hüyle şüdünseligine qarab, min gadette kimdin qoyhu tübekten buluğun, nindey ırıv vekili ikenligin bik tiz düşünüp olam. Endi he ünü uğruna si ünün kullanıp hüleşeyken ol elbette dim yaki ürşak buyu başkırtı bulup sığa. Sin, sayır, sarık edebi tilde hin, hayır, harık. Buna dim ürşak buyu başkırtlarının hüleşinin tüp üzünseligi şu fonetik normaga kaytıp kala. Tünce gün bayış diyalektinde hüleşüsü başkırtlardın biz başkırtlar degen hareket ağzaları şul frazı menen üzlerinin til üzünseligin bik asık bildilegender. Biz başkırtlar dip şu iki güne hüz aşağı onlar üzlerinin nindey diyalekt tahilaşısı başkırtlar buluğun eytip bire bilgender. Hayır şunla aytırık tübengi ağizil ık qarizil hileşlerinde zı ünüle evzim kullanıla. Ular demek üzlerin biz
башкортлар дип әйтһәләр, хаклы булып сыга. Без бында димәк, Каридел, Аскын районы, Илеш, гомумән бына ошо Түбәнге Агыйдел, Ык буе, Каридел һөйләштәре башкортларның теле өсөн характерлы күренеш. Һөйләштәрнең аны яһәтеннән көнсыгыш диалект аерылып тора. Бұл диалект составында біз 7 һөйләште аерымлап күрһәтәбез. Шуны кызык. Силәбе өлкәһенең 2 генә районы, Аргаяш һәм Куншак райондары, шулай ук Сосновка районына территорияһында бүгенге көндә лә 3 һөйләш акланган. Улар Мияс, Аргаяш һәм Салйыгыт һөйләштәре. Ни өчен шулай дигәндә, бұл ошо зона башкортларының ыру кабилә составы берничә төрле булудан килә. Көньяк һәм төньяк көнбайыш диалекттар составында без һәр кайһында 5 һөйләш булганлыгын билдәләнек. Көньяк диалект, көнсыгыш диалект кеүек үк өстәвенә һөйләшсәләрнең гаять күп булуы менән аерыла. Бында 11 һөйләшсә билдәләнә. Ягъни көнсыгыш диалектыла, көньяк диалектыла телдең төрлелеге яһәтеннән гаять катмарлы күренеш дип атарга була. Төньяк көнбайыш диалект составында 5 һөйләш билдәләнә. Каридел, Урта Урал, Гайнә, Танып һәм Түбәнге Агыйдел һөйләштәре. Дөрес, әгәр дә үз вакытында ентекләп өйрәнелгән булһа, бұл диалект составына Минзәлә һөйләше ла индерелгән булыр ине. Ләкин үкенескә Минзәлә башкортларының һөйләү теле өйрәнелмәй ситтә торып калды. Ни өчен 3 диалект билдәләнде? Этнография фәнендә башкортлар 4 этнографик зонага бүлеп өйрәнелә ләбаһа дип әйтүселәр дә булырга мөмкин. Урынлы һорау, әлбиттә. Әгәр дә диалектологтарыбыз вакытында бүтән туллыгында безнең диалектларыбызны өйрәнеп сыккан булһа, biz диалектларыбыз аның хаклы рәвештә 4 диалекттан тора дип өйрәнер идек. Һәм без уларны диалектологтар менән, этнографтар менән аваздаш рәвештә көнсыгыш, көньяк, төньяк һәм көнбайыш диалекттардан тора дип билдәләгән булыр идек. Диалекттар мәсьәләһендә дөйем картина бuna шулайрак тора. Диалекттар һәм һөйләштәр халыктың һөйләү теленең зур байлыгы, үзенчәлеге,
Шуңа күрә лә без уны өйрәнәбез, мәктәптә укучыларга шул хакта әз генә булһа ла аңлатып үтәргә тиешбез.